počele odavde, iz ovog objekta, iz ovih podruma, skromno sa jednim barikom, pa tako redom su se barici nizali. Mi smo otvoreni non stop, naravno uz najavu. Mogu da degustiraju, apsolutno ima tu šta da se proba. Zalogajčići su spremni. Ja sad predlažem da mi probamo jedno naše novo vino. U pitanju je vino, zove se Rara. Rara, znači inicijali naše prezimena Ralević, 2 brata, 5 nati, u pitanju vino, Penušovo vino. Mi radimo za sada od Tamjanike. Ovo je posljednja berba iz 2024. godine. Ovo se desilo spontano gde je bila potrebna hrana koja će da prati sve ove naše etikete, različite ukuse, pa se ja negde trudim da ovim zalogajčićima povežem priču koja je to hrana koja treba da prati vino i kako upravo ti ukusi utiču na isticanje tih aroma i podsjećaju u suštini na to što se nalazi u vinu.